Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan klip. Danas ćemo snimati kako možete skinuti Prince of Persia 5. deo. Znači kucate ppb, idete ovdje na prvo, idete na games i kucate Prince of, samo malo, kucate to, samo približanje tačke, ok. I evo, znači kad se ušli tu kliknete ovo sve gore, kliknu, ok. I kad ste ušli tražite, ovdje vam piše da li je za PC i to, vi uđete ovo Prince of Persia The Forgotten Sands, bez ovdje nečega što piše. Znači uđete Get This Torrent i sad će vama da se pojavi ovo što se meni pojavilo. Ostavit ću ovaj link, tako da to je to. Možete da izgasite ovo. Znači onda uđete, samo malo ono što se učitao, onda uđete tu da ste ga skinuli. Znači ovdje idete pop fs i sad se ono montira. I kad uđete ovdje kliknete na setup. I to kad vam se skine, onda uđete tamo gdje vam se skinulo, znači Veljko Games, sad ovdje, i to vam se sve skinulo. I sad kako ćete da krekujete? Uđete ovdje, tražite, samo malo, samo da nađem krek. I evo kad ste našli krek, uzmete ovako, kopirate, idete ovdje kopiraj i uđete ovdje gdje ste ga skinuli i samo idete ovdje u pravilno i kliknete na lepi i tu će vam se pojaviti igrice krekovana. Samo uđite, učitavat će vam se malo i možete da igrate. Tako da to je bilo to, hvala što ste gledali, nadam se da vam se svidjelo i pozdrav!